أزل فلوين عسلامة وين سلامة على فيديو باسيقك نداف بخير وعلى خير كني سوالي مدي لا فيديو سيقي خدمة ونيد أغاتوني ونيد نير ستشينا سلامة la recette alors ونيد عجبنا قيموث ديزي. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va préparer ensemble un gâteau à l'orange. J'espère que cette recette vous plaira. Là j'ai pris 2 mesures d'eau plus une mesure de sucre. لقيت فاصنات من الكيلات بومان يوثن الكيلة نسكر السجمتها كيمي دركم انا عندي طفاضه كينيتشينا سردات بيان سور صفضات تيزما كيقد لي طرونش اورتي لي ترقاقين مليح اورتي لي تيزورانين. Voilà, j'ai pris 2 oranges, je les ai bien lavées, coupées comme ça en tranches fines, pas trop fines non plus. Voilà, je mets tout dans l'eau avec le sucre à ébullition. Il faut compter 5 minutes. لقيني مثولمت امني غير كمند هكا كني توليت مدركم حسبت مثلا صافي بري 5 دقائق. لقيني سعر 6 ملالين لا لوفور الزيت السكر الفارينه le jus d'orange. Voilà, j'ai 6 œufs, 2 sachets de levure chimique, d'huile, la farine, le sucre, le jus d'orange, le zeste de 2 oranges. Là, on va passer à la préparation. Je casse mes œufs en premier. الكاس نسكر داك تيدوزنا جوست باش تواليم خاطر لانتي دي قارن شحال لي غرام قاديني خدمه ا بري 220 voilà 220 grammes de sucre. Voilà, mon verre il prend 220. Voilà, 5 minutes après, j'enlève, je mets tout dans la passoire et vous le laissez refroidir complètement. Je rajoute un demi-verre d'huile. نفصل الكاس نزيت هي نروي الا ميت بدمت لا روسيت كتشعل مثل الفور شعل ساعه 170. J'ai allumé le four à 170 degrés. Et là, je prends le zeste d'orange. Voilà, vous mettez beaucoup de zeste d'orange. Comme ça va donner du goût. Moi, j'ai fait 2 oranges. داكيا باش كتدي فاغ الكونتشينا الا قصرا بيمسا ببخي سنة تشينتين باش ادفك الكوني نتشينا غادي تراحو كاطون كنت تشينا داك عندي تكسر لو جوني داك سرنو نفس الكاس ني لو جو d'orange. Là je rajoute un demi-verre de jus d'orange. En premier je passe dans la passoire داك الساعه يصغر فيلت كيسوالي نكسر دوك لا بولبني هذا يثرنو غير داخل ينعدى نروي كلش. Là je rajoute un verre de farine. Voilà, je passe ma farine au tamis. داكيني en premier تفرضت لي ميزور لو كان داكينا سميره كان سوالير سوالنيو داكي تفرض لي ميزور سبيسيال يخونوي نغد خدمه داكيني الكاس en premier الفارينه سارنو سنات شكاريني لا لوفور plus 2 sachets de levure chimique اكني دنير توجور لا لوفور تلحو اكد الفارينه. فوالا مي خممت الفارينه نكون تاع سارنو لا لوفور بيان سور تساعدي متي تغرفلت توجور الفارينه كود لا لوفور توجور ساعدي متي تغرفلت ما تساعدي مت الفارينه تغرفلت الكاطون كنت تفقد تخفيفينت يوم ميم طون الا وخشلا ونغاشو ويتدارر داخل هذا اذا كاين ادخمغاسون بروميي يون الكاس اذا قدرنا ويسين مي ازجا ابيبخي سنه طون جاويني ثيم قرانين الفارينه داك اون بروميي سانو قبل النفس يذوالي وتسماري مثلا في ثيكلت. Voilà, alors j'ai mis pour l'instant 1 verre et demi de farine et je vais voir.
داكيني انا روي غدوالي على تيكستور لاباط ما تخص داكيني تفقد لاباط رقيقث فوالا ترو ليكيد. Et là je rajoute encore la farine. J'ai laissé à peu près 2 cuillères à soupe de farine. نقدر garniras mais وسترني غير كل جا d'à peu près الكاسني ويسين سنة طونجاوني الماكلة يدجي غير الفاريناني هاثاي. Il y a à peu près 2 cuillères à soupe. Attends la texture. Là je prends le papier cuisson. داكي تفرض لو بابي كويسون دهنا قبل بروميي المول نينو خدم غاس الزيت اثنا نغاس لو بابي كويسون ياكير ما سرمت الزيت يتطف ايمانيس يتنتظ فيت في ياسنا نوشيت طحن الزيت فوالا لارياف on met un peu d'huile partout et je vais déposer mes rondelles داكيني نغد مثل هنا مشي طوح المولني غتسرسم ثكاكيني لي رونديل نينشينا هاي نتسرسم ثاك وكاكيا مي تفوكم تسمير مثل لاباطني فوالا. Et là en dernier je rajoute la pâte. Ensuite je place le moule au four à 170 à peu près 35 à 40 minutes, ça dépend vos fours. نغداكي مسمار كل شهر داخل المولاكي هذا راه كاطون غادي بو 170 يدنيغ اتجم ثاكني 35 40 دقائق صا ديبو الفرن كنت سير ذا تخزر مثات مي ابي بري 10 ل 15 دقائق نوت اللي مثال الفرن ولا شا كنت يخسيرون كاطو نكيني يقيم ابي بري 40 minutes au four. Encore un conseil alors كنت تفكر اكوين يعني ني غاطو مسكوت شو غاكن ملان جامي غتخمم لا تمبيراتور عليين يلاق توجور 170 170 ايوا كاين غاطونا هذه ساعه الوقت ديالي لا عقليس خاطر مثلا مليح ثمس سوفلا تو سيت دي حرق يا برو تشوفرا ويتالارا هاثاي اكوين يعني لاني غد لي غاتو لي موسكوتشو غير كلي يلاق لا تمبيراتور تيلي غير 170 داكي ميثيد كساغ رني غاس شتي طوح استخدمت لا كونفيتور نا ثممت نا اني تسعمت جوست في لي زورونج ني فوالا. لا جي راجوتي سوا لو ميل سوا لا كونفيتور juste sur les oranges. Voilà le résultat final. هذا نمشي ديفرو كاطونار يفرد ذا خفيفان يشكيث ذا زيدان من كينوني دينيغ جاكون ذي لهنا تلويث لا فيديو نظام ما يبغاو حنين ثاني مرثنوني من قيمي ذي الميتاقرا لا فيديو استزمر ثنون. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. À très vite sur ma chaîne.